125 Euro. Okay, CM live. Evet. Live CM ne? Haydi diken. Suratul En'am. Shungjolla ili temu kao mikrofoni. U mikrofoni mutlo, ne? Okej. Sura En'am avdije tullo nasipi. Shelu bishu pançto, shelu bishu shofto, em shelu bishu eftato ayeti taro suratul En'am. Yani shofto sura ko Kurani azimushani, mistina nasoske shelu sarandu pançto, shelu sarandu shofto strana ko Kurani azimushani. Mistina, taro diktute na nekome. Ja, besim korkut. I si ima besim korkut. Ja. Shelu sarandu ja, štar. Shelu sarandu štarto strana, to Kurani prevotaro besim korkut, to bosansko Kurani. Aja. Araklovaja, avdije inşallah. Odutar devamı kakera, koji sar isile Kurani neka pravem pe Kuranja, koji janela šaj ajarte pravo po Kurani, šofto surataro Kurani azimushani, shelu bishuban što ajeti, koji našti ajar šaj suratul En'am te pišnel ko Google, ili ko doa lengere, epia so isilen taro Kur'anja, šofto suratani, sura En'am, ili En'am, zavisino koji sar pišinela, shelu pišupan što ajeti, ili pa koji vopšto isile samo besim korkuta na ženulo Kur'ani te pravil, nega pravil shelu sarandu štarto strana o Kur'ani. Odutar upravka čitina. Amen završim gemi, ekstrana je таро Курани, почминаја авер страна таро Курани, те читина. Ни похари, а до крајот тарјака ја сура, приближинаја менко лескере, последна аетија е Куранескер, е таро суратул Ен'ам, иншаллах. За кратко време, најхарица туло насипи, 2-3 нема секунди, ка завршина. Ака ја да сура. Те девами кераја од тефсирија, веќе те манглен шај дуј пути ко куркама, дуј пути ко курко буцоске исјамен недела да тефсири, не, ко тиктокија, недела да исјамен, некогаш сијам каниме која верада мануша ко ленгере програме, одова да манги оптеречинала ман, 3 пути, тиклјовав ко курко ко интернетија, која социјална мрежа, харица оптеречинала ман. Tamam. So. İnternet. Tamam, aklema kateta. Bayraklar diye. Maturidi, dedika. Akati gelem suratul Araf. Bud gelem angle akati. Okey, şayte počmina? Şay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. جماعة المسلمين، الله skoro rahmeti, Allah skoro bereketi, Allah skoro makfireti upravo tumende, upravo amende to inšallah. Kur'an skoro hidayeti upravo tumende, upravo amende to inšallah. Ja Rabbi, kerameno dolendar koji o Kur'ani pravilno ka okujina, kerameno dolendar koji o Kur'ani pravilno ka halova, hem kerameno dolendar koji o Kur'ani pravilno ki praksa kana, yani ka jivla kera. Cemaati muslimin sërso gjalena e ke neko borbe bersh devami keraya amare projekteja anaf kerdosar qitinganli o Kur'ani, ko akala periodja isto počmingem najnevo projekti anaf kerdosar halilanli o Kur'ani, ko amare ajarva kerdo naredna projektja ko vol gjivdinganli o Kur'ani. Yani sakala terminja ka probina nesar pošukar to objasna amare pralenge, amare penjenge so dikenamen ko socijalna mreža ili pa avdije so sjena kate sarine ko amare direktno časijataro Kur'ani. Zate haloven akva projekti su amin kerajale sad ovorom berš negde ka oktober ša mislinava kerajale, Ahmet? Deşberş. Ili Deşberş. Deşberş nakle? Oktober 2016 počmingemo ja akava projekti. Deşberş. Vallahi mera purilum više ja. Deşberş. Sarso akava projekti. Keraya, znači Deşber cildinaya eayetensa ili enja berš, ha? Enja Deşberş, baro periodite cildinene Kur'an'a. Elhamdülillah. İnşallah Allah ne kadar minge sastipe cildipe. Teşay barem dodekasiyem cilde hatma tekera o Kur'an yazılmışani. Yani tedela minge o sevapya hatma kere. Vallahi soske mante puçlen man koya hatma tani nay şukar mesokava kiraftu menge odaya hatma taro Kur'ani te çitingan o Kur'ani hem halilan nasamo te çitine bizo haloibe. Amaro moto ayar vakerdo tanoso çitibe haloibe praktikuibe. Ayar trebala to vola maro moto ko avrial ke diklovaja ko amaro prezentacija, chiamari prezentacija tari amari jamia ili pa chiamari prezentacija taro amare kerde projektija so amen kerajalen amare cemaateske, amare narodoske. Normalno da nekoga šakala projektija su i kerde tane koja ver stili, koja ver načini taro keribe lafi, koja ver sistem tane kerde soske akavaša i momentalno mato korisno, ali amare čavenge, amare unukonge ko bud korisno i odoleske da akala live ja so amen kerajalen preko Facebook tane kaj še ajtara kenen ko YouTube misnava deka ko salirio sevgül araklovena nekobor taro amare dersija ama o amaro pravo Ahmeti so jakate momentalno ki amari masa jek delo taro amaro tefsiri of kerelalen ko USB stikija taro Deşberş o dersija isile ko USB stikija nekobor amare prala koj mangela adala tefsirija te šunel opurane dersija koji kamangel te šunel normalno šajte pišinela menge ko Facebook, šajte pišinela menge ko amare četija, amare posebno četija su isijamen ili pa ko KBRFV amaro čet od te tari amari džamija amaro pralo Ahmeti seva penge dela o USB stikoja bizopare. Znači delinaja o USB stikoja bizopare salde amaro narodo te sikloven, to jeste šunen o tefsiri obrazloženje Kur'ane skoro ki amari romani čip soske za prvo puti
ки романи популација постојнела савко проекти. И си дерција. Pero sao hocalarya isyamen dersiya neri. Ama eğer koredostet teçtinol pe Kur'ani, em koredostet te obrazloženol pe Kur'ani, asavko nešto, na ne. Odulesке да си замолиме таробут, амаре гледачија кова мангена амен, кова пратине намен, ко TikTok ја те иклова, нели, а? Ту мен да си сведок кој да леста. Ко TikTok те шајте керао Курани и ко TikTok о проекти почминала таро почеток е Куранескоро. Таро суратул Бекаре и одоте си ем свако недела таро в тоа сати. Ко TikTok, ко одоте си амен посебно повише гледачија. Во едно амаро прал о Рафаели, а јаранге заклучок машкар песте, те джал у исто тефсири со Авдие кераеле ко TikTok да джала, кој сар со мангела те пратинела ментаро TikTok, со ске ко Facebook будхарица гледачија и си амен, дешуек сар со дикава моментално, дешуек дженесием ко Facebook, а? Дешутрин джене ко Facebook будхарица, ако TikTok веќе амаро прало Рафаел, вакела ефтавар деш джене, ја пандана почмингем, со значила дикелапе дека од TikTok е харица повише дикло, поактивно за разликата во Facebook. Фурило Facebook, а? А мен да фурилеме Facebook, ја деш берсин по Facebook, ја. Мора модернизација. Акана и терни генерација соавала ко тефсири, о терне чаве соавена ко тефсири, ола вакерно ходжа те ко TikTok и буд пошука. Рафаеле скоро TikTok фикиналапе Рафаел Муензин. Тарија Мари Џамија, Рафаел Муензин керенле фаловерли сарва керелапе. Фалова. Керелапе керенле ске лајкија. Ја тешај одотар те дикенамен да иншаллах. Тева кереле ске да хајца. Јани одотар да шајте пратине на мен. Авдие тародуј платформе џаја. Facebook, hem TikTok, o sevgili или o babe, ваќе ја хоđа директно да те гелем таро YouTube, на не потреба кој YouTube те чивелпе више, него кој YouTube ачола више о тефсири ваќела, буд покола ја менге, со скјамен туо дова дерси што и кереале, требала те и калале таро Facebook, траинала буд време, ем посем затечивале палем кој YouTube, траинала буд време, исто замолиме сием таро амаре праля, о исто дерсите джал ко YouTube та, значи ко трин каналија таро ек пути те джал. Кај ек шукар просперитети аменге, Тарија Мари Џамија, која кава. Шајте почмина од Веркур ко Гюлхан, ко YouTube те керамаро канали или на джнава сар, мена халјова, ама таро кава буќа, ама ту мен пошкарчанена, јакава исто те джал преку YouTube да. Ко интересантно амаре, гледаченги, со ске гледачија повише та неко социјална мрежа, отколку со авена ко џамија, а? Ко џамија хароленге те авен. Ама кере агер бешиндор, дикена сар прво рамизија маро прав, секојаш пишено ходжа кастинган, шај дикела макана ко Facebook, рамис, требала те авеки џамија, иншаллах. Ака ти си аме чај јада, hem çay, hem kafa, hem soko, yani hem družive maškaramende, a socijalno družive maškaramende. Buti pošukar negoli tebe šako ker, hem ker aldan tešuna, a kad je pointeresantno. Ja. A kečko roman ali kojem te mangea stiko ne problemi piši namenge privat. Ja. Ili ki džami. Ili ki džami ili privatne kapišno, opral kabičadel tu menge derše beršengere, дерсија, значи дешбеш дерсија и керде и си бучуже на етија образложиме и си потребна етија таро почетак е тефсире скоро јани меда верујне нема месар хоџе и мери иако и кердума кала дерсија валлахи биллева керату менге меда шунавален кимири потреба, а? Поченак коте си јамки џамија кај со гради на Диселдорф. Ja, ко Диселдорфсиен, тоа е граница Еркрат, амени си амен моментално акате и џамија, ама борок таро јек текваш берш џаја ко Диселдорф ки најневи џамија, ко неве, амаре семинарија, значи си амен посебно кердо тан кај со каџал о лајф таро тефсирска часија. Значи посебно иншалла кавен
одолеја дичинава монодоте, со скиодоте керелапе чаче, професионално соба, професионална камера, професионална професионално колодоте ќе да ја џамија, специјално аменге, акале чавенге колавена ко тефсирија, специјално кафе коламе, специјална сока коламе јани. Сако најшукар иншалла ја валла ја герко, валла и биле герко. Добро, модерно хоѓа. Модерно, а? Ма те му каква Facebook? Адреса ко ја пучена управда како таро TikTok кај тани адреса Heinrich Herz Straße Sarandudui ко Еркрат моментално ко акатар кераја о лајфија директно амаре праленсар, директно кураненсар ко васта и сирено курања адава одотар кераја лафи заедничко дружина јаменја и си јамен амаре чаја и си јамен амаре соко и си јамен амаре кока-коле мати си каво маси панда со и си јамен ама ке друживе социјално друживе машкараменде и буд пошукар отколку акава виртуално друживе акава виртуално друживе таро камере. Ама жалосно со авдија маретерне буд повише мангена кава виртуално друживе, кога највише холјанава исто амаре чавенге, амаретерне чаве више авриална и кловера, сиклиле кодла виртуално друживе машкар песте, которла социјална мреже, те керен лафи, тарла социјална мреже, те дикемпе прекуакала камере, со кереламе накава системи, само фаул кереламе, панделаме. Одолеске до пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем и кобуртано веродостојно хадис или на неверодостојно на кувава коакава, ама и силек шукар лафија калестар, не? Дали о хадисите но сахих или на не сахих, ама кава керавле. И пора калеске тани бут вредно. Те кълдинен њек намази ки џамија и ситумен бишупанч севапија за разлика керете кълдинге на намази. Не се бептано асавко нешто вакерго, соски вакерге асавко лафи. Дали о пегамбери вакерге и некој авер пишингјако хадиска збирка акава лафи, медикавале сар позитивно ко моментално ама родживдипе. Соске тогаш исто вакерге о социјално живдипе и буд потребно. Јани ки џамија те аракентумен, ки џамија машкартумен де лафите керен, ки џамија те дружинентумен, и џамијата но танка исо машкарамен де кедајамен. И џамијата но и џамија на не тан само намазите кълдине. И џамија авола таролафи џемаат со значила народо кај со кеделапе. А иначе тан кај со кълдинелапе, арапски вакелапе, месџид. Месџид, авола таролафи седжеде. Седжеде со значила текере седжда. Ко џамие, ко османлиска џамие, ко Коране османлиска џамија кавате дикленне, кадикени адла гигантична баре џамија, ама свакој џамија сила лакере просторија за библиотека, просторија башо тан кај со намази кълдинелапе, просторија кај со читинелапе Курани, просторија кај со пиелапе чај, сохбетија кај со керелапе, значи са посебна просторија иси, иншалла мен даки не ви амари џамија асавке просторија коволаме, значи амен на не това ко тан кај со кълдиналапе о намази него кова ќе авер просторија кај со ка керакала амаре тефсирија или па амаре часија. Девами од така керале, иншалла. Алем кој бучу жоаети. Агар вакело манге највише керала манге темата керава кава лафи машкар аманде ко муслимања. Суске миро образложување таро кава етита но јавер за разликата ро јавер хоџаларија. Акава ети суске јавер хоџаларија или па јавер амаре мире колеге акава ети дикенале сар класично или па преведенале сар класично аети или па буквално превод акале аете скоро кога моментално араклева јамен која кава гигантично шушо аети суратул Ен'ам шелу бишу панчто аети одолески да намерно му клемле авдие текерале сар посебно аети за тешајте халова о системи исламескоро, о системи Аллахескоро, о системи амаре џивдибаскоро,
иншаллах, авдие акава аети ка сикаваламен о халоибе. Оджа те преведингемле, ами га превединале ко дуј начинја, акава аети, иншаллах. Од ова класично превод, од ова буквално превод, да не со проблеми, ама авдие кашуна о рационално превод Мухаммед, Абдуху Мухаммед, Есад Фахрудин Рази, авдие лен кашунален, Байрактар Байраклы, Сулейман Атеш, те кугем таракала, значи Яшар Нури Öztürk, те кугем куакала, акано најнево превод Корано Мехмет Окујан и ред сакала кана промени керена коакала аетија со авдиамен ка читинале. Значи сиамен јек промена коакала превод е аете скоро. Јакава дикавале секогаш шукар со ски промена машкараменде и буд пошукар отколку теа човак одва класика со амен пенџара ела некој кахалево лоџа па у ислами дали шајте промени нелпе, од дини шајли јек промена то велле. Нормално, амен кова о класичарија кава си клем, кава кера на одини наштите промени нелпе, ама телилем о китапи разумњевање суннета или приоритет ислама таро Јусуф ел Кардави, телилем акава китапи исто ови пучло баш са киек промена, дали шајку ислами теовел промене, и обдин јајк бучужо пример о Јусуф ел Кардави коле скоро лил разумњевање суннета, или па разумњевање приоритета, о китапите, ти си тумен ленле, босанскотано, и секој шајте кинелне преку о интернет шајте кинел, бучужо китапи, дали шајте овиек промена, ова керла аја реновација, свако е кереске потребно и јек реновација, значи терenu виринелпе код ова системи кај со ов дживдинела, или па код ова моменти со и потребно доле зградаке или по доле кереске. Ама о темелија е кереске реачовена иста, остани човола изграда, човола исто, ама и реновација кој стани и потребно ко свако моменти те керелпе за те шајтовен е времеа, шајтовел е вактеа. Тументи и керген оболери су и керге, ама ре пурјан гледер тријанда бершка трошинел и буд повише струја, за разлика авдиете кинген о зонен систем, о соларно системите такјарел туменге опани. Јака тева кергем, оджа шалите променина. Јани си промена со значителmente променингем, тереновирингем, ама рокер назначила со скеменингем од темели. О Курани амин ачола наменинаја од темели од отетани, ама е реновација комаро халуиме шајкера. Сарсо сини корона. Тачно. Ковак Курани скоро е, значи дикена премо ситуација за време тари корона, амен те пучена, амен тогаш дали дезинфекција руминела о абдези, прети корона те пучен масине, дали дезинфекција руминела абдези, одговор коволсине, дефинитивно руминела абдези, соске, кизи дезинфекција и си алкохол. Ама ке дало и корона, бизи дезинфекција на штисилете куваки джамија. Халимен, јакана со оджа, сој приоритет јакана. Акате, о приоритетите на ибадети. Ибадети, јакате со вакера, акана шај со дезинфекција, сока употребина и дезинфекција, шају намази, тоест на руминела менге о абдези, шајте кодина менге о намази. Од васи неко вакти е коронакоро, апсолутно, ама авдие да дикава буджене исто, ко буджамије, искористине на панда и дезинфекција, употребиненала, па во абдези, за те шајтове чисто, не иси, акатармате кува. Кет кергемо тефсирите ро суретул маиде мислинавата ро алкохол, и сиамен о тефсири, бучуж о тефсири кердо, ме би замолинава, тумен шуненле, не знам дали си ко Фейсбук или ко кола, ама шунен акава тефсиритано, јектаро, најшукар образложенија баш о алкохол ко ислами.
Jamen, aquela temática que quer sabe, na primeira, o álcool com o Islã e kamata com o Islã, o cinzen com o Islã, só se não me haver temeso, o borci deibe com o Islã, sabe, trabalhate delpe borci, só se não me teme, se não teme taro juvla, suratu Nisa, tano quer do taro pravo e juvlengoro, cover sinem pravo, znači adla tematike, adla glavna tematike, tane čače kerde profesionalno, o namazi ko islami, o zekati ko islami, to jest ko Kurani, o nikahi, o mehri, o posti, o hač pandanani kerdo, kavola mengio ajeti taro hač, ne, inšallah, odo te da kakeralen, adla tane gigantična teme, пример и темата ро намази кердом мислинавата ро сурето Ниса авола корекатија е намазескере дали ко Курани азимушани си рекатија дали Аллах вакирла кобор рекатијата на намази одо те спомнинаја значи кобор вактијата ро намази сиамен одо те спомнинаја каза ко намази дали сиамен или на неамен aquela temática e sa querde adaleske vakirava okuva koji mangela USB-stikia te ovelle i samire dersija tarodola ajetja te šunel sar obrazložingemlen ajeten sar tane bud šukar ilimi bud šukar jandipe kova trebala telen tumenge maškar tumende akana vaya ki sura En'am šelubišu panšto ajeti. Šelubišu panšto ajeti. Sova kirla mingio Allah dželle šanuhu. Pravena tumare Kuranja šelu sarandu štarto strana taro besim korkut. Šofto sura ko Kurani azimušani šelubišu panšto ajeti. Sova kirla menge o Allah dželle šanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bud šužo ajeti. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Кој камангел, кој Allah ескро друмо, товел упатимо. O Allah leskoro kalbi premал o Islami ka правел. Yeshreh sadrehu lil Islam. Yani ka правел leskoro kalbi premал o Islami. ومن يريد أن يدله يجعل صدره. Ama koji kamangel ki zamluda te açol, tegani kapanlo leskoro kalbi. Kapanlo leskoro kalbi, sarket uklela upr ko nebesja. Sarva kelam Фиссемаи, значи фиссемаи, сар уклила ко небесја. Продолжинала, кеданике једжа'ал Аллаху ар-риджсе ala alladhina la yu'minun. Eke agar o Allah mukellalen ko lengoro melalipe. Prevedinjum ko lengoro melalipe. Риджсе, значи пислуко или па мелалипе преведен, црка преведен од прилика кава кој иста значења таракава ајети. Ама главно таракава ајети сои фемен юридиллаху ен јехдијеху јешре садереху лил ислам. Кој камангел ко Аллах ескоро друмо товул упатимо. О Аллах лескоро калби према о ислами ка правел. Не преведим гумаја. Ака накадика думаре Курања зарадава преведим ге. Почмина е со македонско превод. Хасан Джило мислинава, Хасан Джило исјаме. Македонско Курани Хасан Джило. О преведувачи. Собакило Хасан Джило. Кого Аллах сака да го упати. Дикена. Кас о Аллах мангела те упатинелле. Кас о Аллах мангела. Му го отвара срцето за исламот. Правила лескоро калби е исламески. А кого сака да го остави во заблуда. Пале ме Аллах е чивајале.
А касо Аллах мангела те мукел. Значи кој о Аллах мангела? Аллах мангело, му го стега и затвара срцето како да се искачува кон небото. Кон небото. Кон Така Аллах ја остава нечистотијата врз оние кои што не веруваат. Значи Аллах мукела опислуко, то е сврдела мукела опислуко упрало доленге, удоленде кој на Мангелата верујне. на пакјана. На паќа. На пакјана. Хајде, Мухаммед Еса. Пач, читин манги шукај Мухаммед Еса, а? Ja, Mohammed Esa. Хајде бисмилlah. Тамам, нама читиџе, дипломо украински Мухаммед Еса. Bismillahirrahmanirrahim. Не само корице со дикава джанава која писатели, а? Und wen immer Gott recht leiten will, dessen Busen öffnet er weit mit Bereitschaft zur Selbstergebung. Und wen immer er irregehen lassen will, deren Busen lässt er eng und beengt sein, als ob er zu den Himmeln emporklimmen würde. Es ist also, dass Gott über jene Schrecken verhängt, die nicht glauben wollen. Но, окей. Ова Слично преведено. слично превод, ама ова вил тано со запирка, ем со точкалоте, образложимо ко Мухаммед Есад. Ко Мухаммед Есад. Значи, о Мухаммед Есад базирингјапе харица ки граматика, ко превод е ајте скоро ки граматика. Ме намерно акана лаја и разлика помеѓу миро превод еми разлика какерала преку премало превод Хасан Джило. Акала со и ко социјална мрежа нека шунен или па нека лено влада о Курање и кади кена кана и разлика со скоја етика правил амари годи. Андре Тано. О ајети бичалјанле ко коментарија, значи шајка читине. Бурчукар, а кана какера деа сова келапе форшунг ко германско, сара келапе македонски? Амен да Анализа. Анализа. Те скери какера. Анализа. Анализа, форшунге, анализа. Ки лабораторија. А кана ки лабораторија, амаре халојбнаскоро кана. Со скјакава ети кералек проблеми машкар ко муслимања. Акава халој ветор, акава ети анелајек. Агар вакердо халој бизо читибе бизо халојбе. Те читине, амо ајети агјартано и повише на мрдинаја, тоест амари година употребина. Мануша кола употребингепи годи која акава ајети, читиндор акава ајети, макергија кате нешто напасуинела. Кој чивела акава? О рационалистија. О рационалистија, а венаџи која акава ајети, макерна, амари годија кате стопиринела, блокиринела. Амари годи пучива. Баш овакава ајети. Соске? О превод ајете скоро телилемле буквално, царва келала бесим коркут, че пандек пути читин манге. Кого Аллах сака да го упати, Кас, стоп, значи, кас о Аллах джеллешануху мангела те упатинел, значи о Аллах джеллешануху упатинела, кас о Аллах джеллешануху мангела те упатинел, ко правилно друмо ко ислами, му го отвара срце. правила не скоро срце, значи о Аллах кас мангела. А кас о Аллах мангела те мукелки заблуда, Му го стега. стегинела лескоро срце, лескоро друмо, стеснинела. Значи, јагано пучиве. Ки тумари годи сарине со дике намен ко социјална мрежа. А кате со сиема кана, со дике намен да бором джене. Му пучиве тано кана. Те мано Аллах. Упатинга малко лошно друмо. Ова кела овмангля. Оскајте ва кела нагар. Тум касо Аллах мангела. Касо Аллах мангела. Значи Аллах мангела еманушено упатинала ко друмо, кас мангела Кошука. на колошно друмо. Значи кас колошукар друмо, кас колошно друмо. Та и саме те кергјумо лошнипе. И гелун кодла кодеа група таромануша Гюнахчар. сојтане гюнахчари. И Аллах тај сака уштел ко судно диве
Osman Kapıçılman. Bakın limer sos kekergen adla greşke, sos kekergen adla günahya, sos kekergen adla hatay. Miro odgovor, kovultar akavayeti, kalam akavayeti. Şilu bişupan što em kavakerave Allah heskanya. Allah tu manglan meda yarulum. Sus çayit vakila. Kaso Allah mangla upatinga. Akaso Allah mangla açapya. Akavaki hudba dokuyne demey i hudba kata demey hudba okova tena odobada hadisi Alea sarčitina je liki hudbamen, akate olevče najviše bunilo pesine, ovda dikelamen ovda bunulođa, akate harica šari temenine, ime vakergum, alevče temeningem, akavako uvijek problemi, momentalno meda klasičari kova vđikujek vreme, dodeka maro narodo na haljovena, od ketka haljovena maro narodo, tega niša je od teksti taro akava ajeti te promeninale, jakate agarčitina jaki hudba. Men yehdihillahu fela mudillala. Men yehdihillahu fela mudillala ve men yudlillahi fela hadiyela. O Allah kaske o hidayeti kadel, znači palim čivane Allah eki sredina. Nikem sova kere, o Allah kaske i o hidayeti kadel, o pravilno drumo ka sikavel, ko putinel, nikoj leka na štiki zabluda tečira. I palim čitina jakana o продолжение. وَمَنْ يُدْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Ama kaso Allah ki zabluda kamukel, tegani nikoj adale manuše našti, ki ko pravilno drumo te ane. Znači palim akate čivanja Allahe, i amen sakava ko sudno dive, i sjamenje ka savko pravo, ke do Allah ka pučela men, soske ko suratul Yasin Allah vakila i ka keren tumare aget vakira tumare deli Allah fi ka keren. Znači, ka dela men ge mogućno za men te odgovorina, ko svako je pučive so ka pučela men, o Allah dela men ge pravo na izjasnovanje. Знаете ли то право? Еклерунг. А где это косудо? Саркосудо. Без разлика сави грешка керган. Осуда да пучела, ем со керла дела право на изјаснување. Да. И агана саркан не упео заклучок премал, од ова тиро изјасниве. Ето на алма кетка пучелман премала кава ети шелу бишупан што читинел не пандек пути. Касо Allah mangela leko drumo ko patinel, a kas mangela kizadu da kamukel, ket kapučelman soske tu sjansine kizadu da me kavakira, ja Rabbi, tu mangla. Agar li kada odgovor, ja. Agar pišinova, ja men agar ka halovane, gotovo. Kana objasnuvanja kate, sola kana ko tradicionalisti kate, nema odgovor. Allah mangela. Ма нашти? Нашти Allah. Значи ме акале аетескере преводеја, акале аетеја, значи о Allah мангела мете овавки заблуда. О Allah мангела мете овавки заблуда. Он мангела. Те пијав, те чорав, те малтретиринав, те керав харамија. Он мангела. Гера вала мангела. Касо Allah мангела. А катар, Allah, биринова песке. А кас мангела? Ko pravilno drumo. Agar te haliden, o racionalisti akate, yani o racionalno učibe poteknila taro mu'tezilije. Yani, jako o ehli sunna vel cem'a, akvad dikibe, mu'tezilijen dikelanin harica avriyal taro islam. Ama olako akala tematike beşle em kergelen buti. Soske o ateistija ke tu kerea lensarlafi olava kina pa ko samo devel tumen pakjan.
Код ова девелкова мангела некас ки заблудате чивел, касавко девел, амен на пакјаја касавко девел, амен тумен наштите обедине на мен соскет, одевел тано тегани равноправно, праведно девел. На не, атеистија, ака ја тематика, правена. Акала, пазиен, ке лафи атеисти, мислим дека акалата не проста мануша. Не писмена. Оате джанена кои атеисти, од докторија, од биологичарија, од професорија. Соске, акалеа е тенсар, кола на халимелен, на штите, на дингемлен шукар, амен од теологија. Теологија значи амен од жаларија. Соске на дингемлен шукар преводија, ола уле атеистија. Ола уле атеистија. Амен те данен си нешуже преведија, од докторија на есинето вен атеистија. Од адвокатија на есинето вен атеистија. Од биологичарија на есинето вен. Соске, акава, сартева керав, гело контра ленгере учибнаја. Авдеисти, најневе, и буцигате распространени на пеодеја, секталите ва керавли, правцо ко паќаибе буцигате, распространено лапе, амен деко романало, соске амен роман сиен панда ниско класатаро халјоибе, ама ко учиме, примерки Турска, тани бут распространимо и ленгора нафтане деистија. Деистија значила против дини. Против одини, себе питаро акава неправилно образложибе, таро хадисија, неправилно образложение таро аетија, неправилно предаибе тари религија, и олава керге, акала од терни генерација кола джана ко факултетија, кола овена магистратура, кола керена професорија, кола овена, олава керена аменја акава на пасујнава, пример читинена, амарео джаларијава керна, зајджувлите колко дженнети, требала те керел хизмети еромеске, добором, ковортаро ромкат хавдел, пум, джанена сој пум. Ајта ли ва керело гена мација? Пум, коворсо, и джувли требала те лижинел, од ке тоа ка завршинел, ва керела, тега њојка колко дженнети. А за кој нешто си? И акала, размислине на кана, акала учиме джувля, размислине акала учиме, ко факултети ке чунена акава образложение таро амаре хожаларија, офакила акава дини на не дини, аме насавко нешто, на лаја, разучарине на бе и овена со деистија, ова макирна и си девел, од деистија дике на негиринена е девле. Од деистија на негиринена е девле. Пишем ко интернет, ко YouTube, ко Google ли кај че вене ChatGPT, деисти дикен ковор сигате распространение на лава макина, амен паќаја ко девел, ама нако ова девел со тумен паќана. Ich glaube an mein Gott. Ich glaube, значи ме родамање к равноправно девел, адалетлија, праведно девел. Халиленма. Екана, аква е ти, ке да мен ленге качитина, ола исто кава кен стоп. Тегани тумаро девел, со тумен паќана какава девел, ов мангела амен те ова гюнахќарија, и ке да ов мангела амен те ова гюнахќарија, соске амен пучена амен, соске девел тегани фрделама ко джехеннем. Соске казнинела аман какава. Ов мангла. Ов мангла. И акате авола со окадери, со амен чигемле шофто иманско шарти ко амаро сунниско паќајбе. Исламе и силе шоф иманска шартија. Колата не била? Те паќанко. Амен то бидле. Те паќанко девел, колескере мелекија, колескере китапја, колескере пегамберија, ко ахирети, емсасо авола, хемо шукар, хемо билачипе, авола таро. Девел таро Аллах. Јани о шофто иманско шарти, ко мезхеби таро мутезилие, а кава керна нешто на пасуинела, хемна на не. Валлахи билле хавату менге со лилума кава сате читина, дали точно акала мутезилие нешто, акатар керена лафи, дали чаче
ко хадиси на спомнинелапе о шофто иманско шарти, самаре праля со 4 хадисија, Бухарија и Муслим. Интересантно. Ем ки Бухарија раклевала, ем ко Муслим о хадиси. Ки Бухарија, ко хадисите ри Бухарија, 3 пути мислинава дека спомнила, пели 2 пути, кана мате и клював коковама, а каја тематика калавла пандек пути кова стате манглем шајте керала, ки Бухарија на спомнинела пе о шофто иманско шарти, ко Муслим спомнинела пе. Преку јавер пренесувачија, преку јавер сенет. Јани, о исто хадиси, неко боре асхабенсар истатаро сенет, ама о шофто иманско шарти на не. Кијек збирка иси, кото и то збирка? На не. Кана и клидо о проблеми ко хадисија. Кана соскија катеко те мутелати. Те ем кои Муслим спомнинала пе, ем ки Бухарија спомнинала пе, соскје на не идентично о хадиси. Соскје на не иста о хадисија. Тега ни о алимија чиге термини ки хадиско наука, мудреч. Мудреч значила хадиси кова о асхабија шајте додајнен лафја ко хадиси. Значи ова шајте додајнен и тоа кернакова и хадиси. Читине. Читине. Аква читиб најаре се лапе. Аква на не само шунаје ке ходжа и готово. Ме да шунгю мајар, ме да биш шупанч бешан гер пакан дилум, ме да кова хадисија гер джангюмлен, саджикоте. Додека ми годи, сарва керамето менге, тик на кергја. Додека тумари годи тик на керала на читинена, ме сокерама кале дерсенсар, ме сокерама кале тефсиренсар, те шај тумари годи, те правгјо, те шај тумари годи тик те кера. Ја гнасо испитине на кала хадиси. Соскја катетано јавер, соскја акатетано јавер. Соскја ајте агертано преведимо. Соскја раклювала пе асавко нешто. Ја кана о линдортаро рационална учењакоја, таро акава ајети, амен, преведингемле аја. Сад преведингем акава ајети. Кој мангела, насо накас о Аллах мангела. Кој мангела, значи ајте вакела, фемен юрид Аллах. Значи, кој мангела ко Аллах, ко Аллах е скоро друмо, кој мангела, ко Аллах е скоро друмо, тоа упатимо. Кој мангела, сојака те појави на лапе, јек, осет таро, манги пе, тари потреба. Значи, те појави њапе ко тио калби, дека мангеа. Амен вакереја јер, ниети, те ола менге. Те ситу ниети, и бутико овол. Те на нету ниети, те амаре пури вакела јер, те ситу пиличка ко калби, камбер сарак, не јер. Те ситу пиличка ко калби, ко те на не пиличка ко калби, бадија. Значи, со кере луга, о манги пе, кој мангела, те ту манглано Аллах тут те упатиналто, тега ни Аллах ка правелту ќе удара таро упутство, хем бујрум кув кодала, кодова друмо таро упутство. Кој мангела, накас мангела, кој мангела? О превод. Халилен? Ако вакана? Кој мангела, кој Аллах ескоро друмо те овол упатимо. O Allah leskoro kalbi premal o islami ka pravo, gotovo, pravja. Soske i si tu piliš kako kalbi, i si tu mangi pe. Je primjer kada prosto primjer, ama akale primjeren sa tu menge bud pošukaro halo ibe akale ajeten goro. Кед на не Рамазани буд потишунава тарамаре праля кола тане бокале наштити издржинел цело диве
бокало или па бизи цигара, нашти ти истршни. Не? Amma Ramazan eski, ke da bilo Ramazani, ša hem bokalo hem bizi cigara. Opući be soski. Opući be tano soski. Soski o mangi pe emonijeti sabajli uštjenke. Od sabajli već blokirani ja ti godi. Od sabajli čigan tu ke jek. План програма ќе ти годи. Од сабајле организиринганто живото. Од сабајле и ситу ек манги пеа калестар. Те на не манги пе наштите здржинаджи кој еко сати бокале. Пралалем. Мануша и сичи кој еко сати наштите. Бизонијети чи кој ек сати наштите. А ние теа шајте здржинал чико. Ефта овто 10 сати ака на конилајн. Ама созначила мангипе ниети. Значи те ту манглан кашајте постине. Те ту на манглан на наштите постине. Мануш со и палпје ниети. Наджанава дали шај. Наджанава. Вртинела ми годи. Бизи цигаре наштите. Наджана. Готово. На не мангипе. Нема љубов. Нема бебегунг. На не пиличка. Кокалби. Нервоза. Те ол нешта савко? Нани еке, акавај, Аллах кирла, кој мангела, кој Аллах ескоро друмо. Тега не Аллах правила лески удара, хем, бујрум. Сородала мендар Аллах джелешану, прво, чекори, каро мангипе, ту те кере. Без амен те кера. Па поземов, поможи на ламенке. Сава етја, ко Куранија зимушани, Allah Celle Şanuhu spomnila ko suratul Bekare. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Sar prevедено по ајте. Fezkuruni. Кој ман ка спомнинал ман. Значи сваќа Кирило прво, а мен не те спомнинале. Кој ман ка спомнинал ман, ме дале ка спомнинал. Значи прво касно на Кирило, адава бевегунг, адава активитети, адава чекори. Амен да. Кој ман ка спомнил ман, ме дале ка спомнинал ман. Кој ман на не те спомнинал ман, ме дале ка би стравле, ме дале на ете спомнинал. Созначено ту кото калби те кергано чекори, ту те кергано бевегунг, ту те кергано активитети, то пасивност пагеа, то активитети кереа, тега ни Аллах туке правила удара. Те ту чачутнение теа и клилан бутите роде. Тега ни Аллах правила туке удара. Ебу кја кере. Ама те ту паге калбеа и кловеа бутите роде. Ама то на не нисаво манги петари бути, панле, тега никава кере на не бути. Ама ре пуре сарва кеге, тражим посал, молим Бога, да не наđem. Аква лафи керела манге, аква лафи оби пуренге лафи манге аква керена. Вартинена бе манге ке ми годи. Екана, еки Аллах ва керела. Мем мангава Allah ама Allah екена нема берекети. Ама мангава Allah. Ама не бе. Башо берекети требала активитети, требала бевегунг, требала нешто те кере. Те дживля кере. Ека асхаби. Бистергюму анам скоро. Хадиси. Ки Бухарија. Ама акана мален мазраво за готово, те требала каракао аргументите ро хадиси. Ебу. Бистергюма хана имате вакера мана мати то грешка. Она. Керела дува. Борчлија. Ачило буд борчлија. Лила буд паре. Лила буд борч. Ачило борчлија. И gelo ki camiye ki yatsıya kuca sarkıldınca iyatsıya poçminga duva tekerel poçminga terazmisinel poçminga ibadeti tekerel Allah eske teşay piro borçi te irana. Ama peygamberi ništo. Yani peygamberi eske da namakirka o peygamberi samo diklale ki yatsıya. Peygamberi gelo peske kere pes iklile tari camiye gelo peygamberi kere kuca kere sabah ile ko sabah dikelar. Pale modeli ashabe dikelar.
Ja Ebu Umame, mislim na vas uskesine. Kala, ej, Ebu Umame. Samo derti, samo problemi, angato giacate, tariația, Джико сабахи те наджато ке кере, ибадети Аллахеске те кере. Својото проблеми. Асхаб уштилова ке ја Ресулаллах. Ме борчија, ја Ресулаллах. Ме борчија анге маджиакате. Таро јација, Джико сабахи, ибадети Аллахеске те керав, дува те керав, мире борчија тиранав. Пегамбери, вакерја, ја Ебума. Mangiali te si cavaftu che ieg duva, te si cavaftu ieg duva, te kereo de a duva en tire borcia tirane. Diken, znači pejgamberija ga naka si kavel, ja sahabe. Ebu Muhammed vakerga, ja Resulallah, te tua menge, tua mente nasi kavgen koja vel, sigave mena de a dova, i duva janena zar počminge. Ja Rabbi, Molinavatu, te arakav buti, te ovav sa 100 te arakav buti, te kerav buti, em tarimiri buti, soka zarabotinam, mire borcia tiranaf. Savi duvate kirele Allah eske, buti te arakel, pa tiranau pe borcia. Na celo rad ki džamija te bešel, duvate kerel, em tiranau pe borcia. Nema. Amende o islami, o hođalarija, o klasična hođalarija, kava, jar obrazložim ja menge. Soj, problemi bešen ki džamija, keren duvaj, inšallah, proloren. A kava je od ova sabari, falč, obrazloži betaro sabari, greška obrazloži. Gari badeti, ама прво роде бути. Jani duva, ja, soj, ko sigurine, a koја puti kerge mu nafi soj tekva. Ko ki džuma na nasниминген ли одвадеш, насниминген, не? На. Богобојазност, сој богобојазност. Прво осигурин тири бути, па после тер дувај Аллах еске. Панди дева. Асхабески ало ки џамијате кылдинал намази, јека асхаби ало ки џамијате кылдинал намази пире деваја, о пегамбери ко намази, пучалале соја алам деваја. Паннал нити дева, на муклум на Аллах еске. O ashabi vakerge peygambereske. Na vakerla muglum na Allah eske. Peygamberi so vakerga. Prvo pandeti deva, poslen terduva. Yani poslen kaldino. Osigurin prvo ti deva. Amen. Eke amena kalatu menge sikandem. So i za tumare borçe tiran yani. Sabri kenen inşallah sabr. Ama sabri soy sabri. Aktivitet na pasif. Amen o sabari tu menge predaingem sar pasif. Yani pasif. Na sabari soi, te objasnaf tu menge soi sabari. Zate haloven ma poşukar. Ya Rabbi dema sabari 5 vaktiya namaz de kıldina. Ya Rabbi dema sabari. Siz ki şunen 5 vaktiya namazi, sabah, platni, ikindi, akşam, yatsija, treba beşecik yatsija, sabah lepo, sabah lepo, paro, šeitani ga животното изкушение, о проблемија дживдипаскере, качивенту ко изкушение. Ја кана сој кере, ја Rabbi, дема sabr, дема сила те бори намма накале проблемен цар. Те шајо сабахите кълдина, те шајо пладне, ци демандара кала изкушенија. Дема сабари. Месова кера, ја Rabbi, дема сабари цело Курани хатмате кера, суске кој бут, пари бути, дема сабари, суске тена дема сабари, аква на ете кера, пралане, каму како тако, диклем казавашина. Сарсо буджер, јанчи сој, јеке, букаке кетка почминела, сабари значила, девамлијате кера да ја бути. Она знamo кој моменти завршим. Девами, труд. Devamı dema sabır ya Rabbi. Maksimi naklятари dunjaya, mango manush naklятари dunjaya, neka su najviše poštujen naklятари. Ya Rabbi dema sabır ya kana te bori namman. Te bori namman saka ne? Sıkıntıya ya söyle sima komoşeno. Ana pašlo. Suski namesava o sabri treba da te mudarilo tu. Pašlo v kere sov i gotovo. Perki depresija.
Сабарите боринето против тире проблемија. Сабари значилно те боринето против те проблемија. Орако со лечинала, женена ли со лечинала? О позитивно Расположение. расположение. Значи, со те мислине, мека победи навле. Мека победи навле. O O imun sistem, meka pobedi навле. Ама те не го вакерга минге тути си турак. Кото? Ту слабо. На, сојака на сабари, те марето против вода. Те оту, нас против, ако не требало тоа е јако. Активно тоа е. Ама образложењето ро сабари, ту менге 360 степени или 180 степени. Грешка вакерга, погрешно образложење ле. И Библија. Ја. Значи, хуп матари десно страна, Иран тут али лево страна да некако волту. Аџике. Истан ја те куѓато јек пути, дуито пути опрезно, мате кволту. Те нападингјато од душмани јек пути, дуито пути опрезно, мама ке рако хумање тај са палем нападинма. И сама ке лакана спреминту. Спреминту. Тај са ов спремно акалеске. Тоске Hazreti Ebu Bekir'eske o Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem makella ki cana ki hicra muslimane yek puti o sapšajte kacinelle. Yek puti. Duito puti nas minjala. Yani amen da yek situacija te sinjamen, pogrešnu situacija te sinjamen, yek puti siklilen. U muslimanja siklovena ro greške. Сикловајата ро праксата на мароџивдипе, дуито пути матево ту ќе акава. Мен со кера, дуито, трито, панчто, шорто, са исто, со те кера, одела јармангля. Ќе кана. Кривина Девле. Кер сабари, као каделто. Сао сабари. Хали јермали акава. Акала дерси, акала лафија, требала те за халу ибнаске тане акала лафија. Акала лафија на не за, јар мислава, читибе буквално халојбе. Читибе, халојбе, пракса, анибе. Јани, амен ге сав понешто те вола, амен кава кера, одела аѓар мангля, оделна мангела туте патине. Оделна јаратингјато туте патине. Оделна јаратингјато туке лошни пете, тедел. Одел мукелато, јаратиналато е мукелато. Слободна воља. Демократија. Демократи. Мукела така. Те новол демократија кој девел, о Аллах, прво со ка уништино, казка уништино, шејтане. Ама, мукля е шејтане, деке мукля, хајде, бојрум. Ској ке ја рабе мукман, джико судно тибе. Мукман, бојрум, ле. Качивав, па чакај ја, качивав тире, манушенко искушење, каму качивав. Бојрум, ке, пробим. Слободна воля. Амен авдие джалено ли со туменге предаинаја? Амен предаинаја премално месецко учибе, манушкова на кылдинела намази, премало хамбелие, маликие, шафие, сој казна ленгери, джалена ли сој казна? Чинибе шеро. Манушкова намази намерно на кылдинела, лескоро шеро, чинела пе, насамо со чинела пе, акана вајта джала, продолжинела и фетва ленгери. Кога тумаре бала требала те уштел. Мударела пе умуш, и ромни лела пе ко робство, очаве ове на робја, и ромни да овола робо, емо барвали пе леа кереале собствено тиро. Аки фетвата ро, ама реме сепија. Ко Ханефија и Ханица поразлично са, ама ко Ханефија и различно према Ебу Јусуф, Ебу Мухаммед, Ханица олада коленгере фетве на Хали лепе. Ебу Ханифе вакилла, те на кылдинга намази камшик.
Ја 70, 80, конеса 70, конеса 80, не е проблем. Прво камши куине лапе, панде лапе. Панде лапе ко затвор. Панде лапе. Па бравален, прво со не гиринга Аллах ескери наредба, на пелок и седжда, кој си не? O şeytani, kel vakela kere ademeske, yani naya ademeske. Шуне на кога гре, кербашо миро проекти со меа со кој мануш створење ратингјум, миро проекти миро, керлеске сежда, дик со меа ратингјум, значи шуне, метева кергјум, керен сежда кале букјаке, значи меа кале бути, значи респекти дена кале букјаке. Респектири не. Нешто важно. Важно. Ше да кери на. На кереја сежда, епа и клофтар, на макерја, каму да рафту, ку уништи нафту, и клофтар од дженнети. Кер, значи муклане ки слободно. О најбари слободност ко религије, сармангена вртинен, сармангена читинен, кед мечитингјум, мева кергјум најбаро фрајхајт, слобода, ко размисливе, слобода, ко кери велафи, ко ислами. Амен десине амен. А вдие ко чачипе, најдиктаторство, најбаре забране, па чак дури забране ко тиро мисливе. Најбаре фанатисти. Значи, да рате макере некога што мисливе, со ске премал тиро мисливе кове ја панло, ја мудардо, ја да, таро народо, махте тиримо. То мисливе да начи. Фрајхајт, слобода, најбари слобода о манушчанина со и најбари слобода, имам Ел Газали со вакерла, најбари слобода со и, најбари слобода и кет мангија те вакери нешто слободно те вакереле. Ти скажинето, бизони са ви. Да. Дарили па, чанина, аква осетинела ле салде манушкова, чаче насминела те вакерела, да вас ов мангела те керели. Со мангела те вакерела. Тоа чучутни. Чутинела, цела одживди пе чутинела, гаравела пока. Акај најбари казнање ке манушеске. Акава највише кај случинела пе, која маре муслиманска тана акава случинела пе. Сој на не слобода, диктаторство. А размислен пред садобором беш о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем дозволин ја о атеисти да те вакерат по мислибе, о христијани да те вакерат по мислибе, о јаудија да те вакерат по мислибе, секој те вакерат по, ама тумен со мангена да вакерен ја. Чак вакерат во Аллах џелешан. Акале ајетен, баш и праведност. Акала ајети ако бор пути читингемле заедно, ака намате оптеречина тумен, акале ајетен. Јани Теалем ко превод е куранескоро, теалем ки слобода, ко движибе е религија коро, ко халоибе, ко образложибе е религија коро. Валлахи амен сарсо сине амен, јодулески да амен гелем бутангле, е медицинаја, е наукаја, е математикаја, е биологијаја, физикаја, астрологија, амен одолески, соски сине фрајхај, сине слобода ко тиро мисливе, сине слобода ко тиро пишиве, сине слобода ко тиро размисливе. А вдие гречкате размислинган, одма вакерела ојавер месеби, текфиринала тук вакерела тусијан кафири, тусијан кафири зоске ту мислине аѓа. Значи а вдие некој сар со мислинела да наштите искажинопе, ке меа кава, добором берш цидава летаро мире, некобор колеге, или па некобор праљако ислам. Со вакеравамо слободно мисливе, со вакеравам миро дикибе. Со ске напасуинела, нека ске, и клела, акава, на нета родини. О ембриони, наштите објаснил, сар со објаснила и професори со тано башо гинекологија. Башо гинекологија, наштија мене оджа, амен мешингем акала буке, акала поимја мешингемле. Еке акала проблематика, машка раменде, але. Ја гено саба, ај тестар нашај, ама намерно нашај тароаетите, ово и тематика сватливо. Значи, алем кој ека етикова на треболате на кавале само аѓар, читиндор. Алем кој ека етикова треболате
размислинале, кога требала те халовале, кога требала те дика, чаче со амен га Аллах джелле шану вакерла. И сарамен требала те халова. Ме премал миро, чити бе акала е те старке такова ети читингю, манге ми годи нешто харица шкрипинга. Нека скена. Те нека скена на шкрипинала, на не ни са проблеми од ова да правале. Те аѓар мислинена, бујрум девами аѓар, ама манге ки ми годи со шкрипинга и ме пучава ман. Амен кој ислами те пуча амен. И ектаро најбаре просперитетија те пуче. Те пуче тут коркори. Соске акава аѓар. Соске. Ко селефистичко мезхеби, ко селефије, опучи бе соске, кергеле аменге харами. Забрането. Ко селефисти, кој гли суннет, дозволимо, те пуче, ама джико, одредиме границе, ако мутезилие на не граница. Значи, соске. Вала со деламе да истражина. Ти истражина. Ео истражи бе, а вола, таро, пучи бе, соске. И филозофија и керди, таро, пучи бе, соске. А мен да хвалафи, соске, ко се ревие соске, тврдингере соске, канелтумен ко размисли бе, канелтумен ко испитување, канелтумен ко сардаваќа форшунгја те керди. Учи бе, ко чити бе. Логика. Логично. Тумен джанена бизи логика. Струја на керела бути. Те на не логичко пандива и струја на керела бути. Джанена дава. И логика мора 100%. 100% те овол панни за иструјате те функционирано. Хали не накава, кава мен де чинавге. И кава мен која кава идеве абајаја. Преводина е. Кој мангела ко Аллах ескоро друмо товол упутимо, Аллах леске ударака правил. Кој на мангела товол упутимо, оаети, интересантно, Аллах кај сави терминологија употребинја. Кој мангела ко Аллах ескоро друмо товол упатимо, о Аллах лескоро калби премало ислами правила. Премал о ислами. Сој лафи ислам. Мир. Браво. Значи, кој мангела те упутинеле о Аллах, овко вол упутимо ко мир, ко рахатлуко, ко сигурност, ко теслимиети. Кој мангела? А кој на мангела? То живото кали пекапера. То живото кали. Туко вету мисли не дека се муслимани, ама то живото тано са рахасази. Колошнипе. Са лошна делија и сјамен, са лошна мисле и сјамен, са лошна, са това керав, на това керав, калипе коамаро калипи. Ка тева керла, ка посем ка керав тумен ге олафи, калип. Коске проложено, ајде агар. А кој мангела ки заблуда те ачел, тега ни капандел лескере груде, а кате калбили груде, панлона лескере, груде, панлон. Екрамен, вакерамен муслимања, ама олафи ислам, о религиозно халјо и бетаро исламина неамен, ки пракса. Соске муслимања, ама рахатина сием. Муслимања, ама мир на неамен. Муслимања, ама сигурност на дајатуме. Ке Ел Аскалани си не пучло сој ислам, одговор джанина ли со сине лескоро. Буквално, директно таро лескоро лилава. Ова ќе лагјар. Ислам значилна таро дујваста те тавдел туке сигурност. Значи те дав туке сигурност. Ega šunen, sardela. Alen mande. Tu men si yabancıya, воопшто man na pencere namen. Yabancıya, yani taro druma avea. I tu mange, Esselamu alaikum
Ve rahmetullahi ve berekat. Allah eskoro selami te ovdu protute. Алейкум селам. Каде о селами, о прво нешто со требала те волте го ѓате. Ме акале сте сиум сигурно. Акава наете чорелман, акава наете хова вълман, акава наете матлетиринълман, акава нанете корупчиринълман, акава нане некој те дињаманге ессаламу алейкум. Значи нала акале сте сиум сигурно, по никако нане ман те Сумња. Ту скористинама или нешто те сатува кера. Те чорелма. Валлахи биллаhi, ко муслиманска тана те вакер јато ке некој ессаламу алейкум, о прво нешто со као ке пази на која муслимани. Хова вала. О врда да хова мујлес. Ja. Žal. Жално. Vallahi. Шунен ман. O Јаудија ковак ти е пегамбере скоро. O христијања ковак ти е пегамбере скоро. Кет шунена сине со скакаватано муслимани осетинена пе сигур, по-сигурната роленгере мануша. Osudo. Косудо. Osudo, ja. Ко тефсири со вакер о Јаудија манглео осудо е пегамбере скоро. На осудо е Јаудија скоро. Те судингаме нека судингаме то пегамбери вакер. О решение те анѓа не канало о Мухаммед не канало. Ако ме насум муслимани вакер, ако ме сум Јаудија, о Мухаммед не канало. Со скјов чачио Праведно. и правдина кавакера. И каске судинге о пегамбери против о муслимани. Со скјов чорга. Уске чорга. Со вакер га постемо о муслимани е пегамберски, од ова асхаби клелата родини. Од ова асхаби клелата родини, со ске судинге о пегамбери против од ова асхаби. Вакер га тусјан од ова со чорган о Оштити. Тусјан вакер од ова. И уштило муслимани пало судо. Вакер га. Ja Muhammed, čak na makedjalski više Resulullah. Ko ana makedjalski. Ja Muhammed, me mislim jum дека тусјан муслимани ем ка бранине муслиманен, ем ка судинетари страна муслиманен гери, ама јазык нека волту ке вакелла, меклава вакелата родини, емикло. Em buđe ne da kana isto. Амен да авдија кава чикераја. Te pa su gambe. Со амена чикераја. Со скесиум муслимани, и оховај бе да те вакрам мане колко користе муслимани. На, пралале, на. О пегамбери аква забранингяменге. О Аллах аква ко сурату Ниса забранингяменге. И те и правдина, ки штета, те дијаке, те дадеске, да, пален ту и правдина. Те кава керела. Ja Muhammed te штета и муслиманенге, да. И правдина кава керела. И о јаудија керја. Акавај пегамбери. Акавај пегамбери. О муслимани со макерја? Јазык нека овдеке. Не мислим ка брани нема со ске миросијан муслимани се, ама ту на бранинјан. Авдија мена кавакера ја. А мена авдија ко муслиман луко и правди на дикаја. Него ли дикаја со фамилијадно односија, користија, о користија маре, која страна джана маре користија. Пази не. Ко продолжение ко суето Ниса ајди вакела по никако тире страстија да, тири мржња да те на ово, те на амелто чико те ове неправедно. А мена ти прво нешто ама страсти. Прво нешто ама мржна. И коборто ово праведно од ова мануш, со ске мрзинавале, со ске љубоморинавале, упрале сте флека качива. Мрзинавале. Кана, оа ети, аква ети манги керла, бумки ми годи. О Аллах вакела, кој мангела, кој Аллах ескоро думо, о Аллах правила лески удава, му патинелале кој ислами. Кој ислами упатинелале. На упатинелале кој дини него, кој ислам. Раhatlуко, кој мир, кој сигурност. Значи, кет кава кере, селаму алейкум, а дава мануш, то се тинел петуте. Сигурно. А накет кава кере, селаму алейкум, пазим прала дико врда, дали о гуме, дали о кошнице, дали о диете. Тој глен пример, лен тумендар. И клюла ек муслимани, еми клюла ек христијани, бикне на врдија. А ја мен си муслимања. O Müslümanlar kadar Esselamu Aleyküm vakirga, o Germanca kadar vakirga, Guten Morgen. Kastar kakinen overda, tumen pučava tumen. Kado taro Guten Morgen, kakinen overda.
Соске джанена о муслимани со ваке гјао селам нашли нешто палал и силе. Значи добором, у исламот е сигурност, а мен ангемле добором несигурност. Со Авдијеча ки Европа, наман генамен себе пија Калестан, де генамен несигурна, правален, соске наму генамен о джамијете керале. Соске анена кала законјате пандена маре джамије, соске. Тало несигурност амаро. Тало манипулири бе. Таро дова со амен правилно на дживдинаја, ја мануша кала дикена, а кала само штета не на мингјакате, а кала салде ко опасност чиве намаре народо. Мануш наштити клопером, њајпе фамилија јако вајнак смарт. А кана галова, о мануш наштити клоко трговско центар ко баре. Кај су и си гужве, дикен саве полиција, саве безбедност ја ангија калас. Каскоро се веби? Амаро? Соске амен ја врда ја какува, ја пушка ја какува, ја чурика ја какува, ја инекцијен сар, нажалосо ја какува ја. Ко Диселдорф беше, джанена. Сар нямен ко Диселдорф беше. Најруми ми улица ко Диселдорф, кај там? Джанена? Ела? Кој Ела Штрас? Соске пучава ту мене Ела Штрас. Највише се обикнела тоа дрога. Дрога. А кала? Марокканци. Хашиш ја кала. Матева керава. На не ли е? Со мангаја канаме. Со мангаја. Сигурност мангаја. По која пути возинава манушен, кава керав ја, соко, неково. Возинава манушен, тернен возинава ки такса, валлахи биллај. Возинава, о германција сана и геле кодла кера кај су и си джувля. Машкар песте. Die Muslimen essen kein Schwein, die Muslimen trinken kein Alkohol, aber die Häuser sind voll mit allen Muslimen da. Wallahi, billahi, tallahi. Voll. Aber essen kein Schwein und trinken kein Alkohol. Шунава. Чачипе. Ако говорите дукалман, ама каве миро чачипе, пралали. Ама ро чачипе ја кава. Ова манге нешто ки годи. Таро сакала трианда бершко мири пракса ко миро дживди песо кате доживин јом. Катастрофе. Катастрофе. Ама очо германци, мукло германци не кажу, ту се муслимани. Ту е саламу алейкум макереа. Ту ти си ту религија. Ту треба да се пошукар тебе. Амен джајаки турска и екшеј наштите кина. Како вовоту. Амен джајаки амаре муслиманска тана ко пазанија. Ко правален највише фалш буќа амен десија. Nike, Louis Vuitton, Gucci. Правален со кине, соски кине, соски. Кем дуплаце? Соски. Чабе бизи марка кин, бизи марка. Кин шејат бизи марка. Ама мангеа два леви. Да, најка да леви са да Adidas не начинава не да више сака. Мангеа те диклова, и сока кере фалш. Јек пути кај кера ховавно ислами, кога тано буд поевтино ем ко пазари ефтино ка кинеле, емо чачутно ислами кога тано квалитетно. Квалитети. О квалитети си ле скоро прайс. И си ле скоро труд. И си ле скоро цена. О ислами и си ле скоро цена. О дженнети и си ле скоро прайс, ле скоро труд. Дженнети нашти со фалче букате кинале. Телале. Фалш. Бешиндор ла илахе иллаллах. Зикири ка кере цело диве. Како веко. На. Него ли соја. Труд. Акава вакергем сар објаснена о зикири ко ислами. Те спомнине е Аллахе. Фезкуруни спомнин е Аллахе. Кој Аллахе касва. Кана тумен капучав тумена кате сосиен. Спомни бе е Аллахе. Кет
ангјан оспомнибе јеке букјакор. Пример, мани симакате ключ. Имела керавај Гулханеске или Камбереске. Гулхан, акла ключија, таиса, кет кади ке мечаве, соске заедно мечаве ке реабути, кет кади ке акала ключија, мечавеске коваста деве. O Gulhani lila ключија, дикла мечаве, се тингја пема на дингја ключија. Хали? Палем o Gulhani дикла мечаве, палем на дингја ключија. Ја кана метумен ключава тумен. O Gulhani се тингја пели башо. Ман мире лафија? Се тингја пе. Ама на ангјакот хан. Хали денма, o Gulhani се тингјапе, ама на дингјао ключија. Амен да јар, се тингем амен. То мен ге шаја локи годи и требало платнете кълдина. Нате се тинето. О платнете кълдина требало те кълдинеле, тега ни се тин. О акшами требало те кълдинеле, тега ни се тингјанту. И јација требало те кълдине, тега ни се тингјанту. А наме бе, еј чавеа, ало платне, ама на кълдинја, а? Да не завршимо. Фет куруни, кој манка спомнил маледа лека спомнинавле, значи адама спомни бе те анеле ко Активност. ко активитети, ки пракса те анеле. Нако пасив. Нако пасив. А иншаллах, халувена со мангава тракер автуменгеја, аканава кело Аллах јар, амен лескоро калби према о ислами ка упутина. Когор кера Аллах. Напа завршингем, од туито дело и поинтересантно. Таро кај. Ала мирошај, ама ајка учај. А? Мисли да ке му која интересна авена. Ке мука палема кава етија кана? Е тамо, ка мука и таро е квашка почминале окова курко иншалла, мате оптеречина, но не до оптеречинава. Таро окова, соске, аканавало панда поинтересантно. Аканавало и физика, Андре. О Аллах, Ибадетеа и биологија ми физика објаснила. А кале лафија? А кој мангела ки заблуда те ачел, тега ни капанло лескоро калби ме преведингум. Ајде дика сар пишин јакава о македонцо или о германцо. Ме калби, ама груде требала того. Градите него. Гради. Ме калби, ајде сакате. Сар пишнала Мухамед Есад? Бузен. Што значи? Чучи. Чучи. Сој обрустен пралален. Со гаравала пет телало бруст. Најн. Одишна органија. Од луке. Од лунгер. Белите дробови. Сој обрустано штити. Оштити таро срце, хем таро парне. Дробија. Пело. Тамам не и сеја. Знаеш ти? Ша и батерија завршим да ја. Тамам, еке јари керенле, те завршина, ма те продолжина бут, и батерија да не издржим га више. Бут информација денгалма. Бут информација. Јани, Немцова кела штарке бруст. Штарке, ја. Мангелате чинавеа да деске ја. Оја. Јани, таро и батерија да више не икерга ја. Тамам не и се. Иншалла, авер курпара каја мен палем ке мари джамија вторник, девам ја таро акава ети, лилла ел фатиха, дика амен.